Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kaseng Sain Partai Hill State People's Democratic Party hakakat arterik uleber arajar arpo kala terwa sa Sorkar Meghalaya Democratic Alliance bantauno daka Consultative Committee kabakentup lang ya baro kiseng Sain Partai kiseng bhalang hadu gikli nong sensiar sinong ban yo ai jumut lang kenang ban yo no yo pur usam ubapura shwa ba kejela kan rakhi ya ki maumer ke jingdap San Posnem ha ke jingyo ya ke jela bapura. Haba keren bat gilat patai kubor hadian gejing yalang u presiden geseng HSPDP uba KP Pangniang ulaong ban penskem ya gejing kam trai halor ka khendo ga siap kalong ka badon kamru bandon ya ki duler bat ka map ka batikna ulaong ba ladadon ka Consultative Committee ka bakentup lang ya ki Autonomous District Council ki nongsen sharnong ki seng bhalang on sala ban sim ya ka rai ka babiang haswa jong ka por khenang ban penbek bat ban punkut no ya gejing ya ka japot bat ke jela Asam. Baik iki kam di mana ada raya akan kesisi ada. Orang itu likely ki nongri di jangka parti ke bini raya. Away ke lomba bahaya kas 12 AB jangka siksidul ke ban penbah hari ini ki hari ini ke por bar kita hari itu penbah. Baik amen. Kalian jumi kum ke parti di kuat ban di propose bar 12 A B kadai ban rectify kadai ban amen hak jaka jong kantin jong presiden jong dari India bu no daga kantin gubernur jong ke Meghalaya nang bagi an kibri ke orang tribal negeri jongi state kan yo pat ka bor nama dei ban pek tweet chat kabar par kibri bat ke CAB itu ko por lolong menta ke CAA ni la da pa ka jing talk shaira u chief minister bat hadu home minister jong Sorkar India ba ni sai ni yang ban nom dei ban tentei kam ko state ni ka jalan chui ini ni kan da kasi ba ko we dei ba border problem ni Ukraine ba ni la pa lo ka jing talk sa government ba ka dei ban constitute no ye we constitutive committee ban ni bhai ki kot shwa ban don Ukraine ba ka Assam mo shwa ban ka jing ban baik bangi long scam bangi long tikna bhai ki kot kisla ke jongi ya gani gani kam sa teng ka parti dari ban punda da kani ka Sorkar ba menta ikwa bakan le kam denor kata beginan tam mangkin da kasi dei bat kani ka MP Rajya Sabha ni ka parti ni ka parti na mar boleh ba ngidan tangar mo tenre ni purang pada ya kani ka MDA alliance kana takata kadin bagi le kat sani bha de nilai long lang da ko ke chingmo mau bat ki partner po MDA ba ni la menjur ko ba MDA jui la dam lepa po MDA ba ya ji pen joki ban pha hi da Dr. Khalupi ko MP omdei jong ka MPP marwai ni jong ka UDP ni long lang ya parok ki partners MP ba mi khmat da ka ni ka sai wa mangi ro ni kin nongrim isu ka parti jini mo ni le sai lepa ba mai chip khia na ka ban ta ka chai ni ka jini ini menjurang punta ku parti wei nantang gidon pat gini ke bentang gini ke council ko cha ka basdang si gidon ane yang tai di mo ke jing bom pat ya baik ni la pen baik kum ni bang nasdang ha ke jing bom pat ya sai basdang mai da ke jing dalam jongi pa hai martin wa ni pa sherbo ndc from jongi rengkat ba gitu kadu di ndc ki kwa ya ke jing baik kan no mi shu ke jing kelon pat ndc jing ko bolong kisem radap tinggal kamian kham sani mah ke igos na kalomba ni ka parti din ban shu kuno ke jing kuno sim ke jing bomhun ke la penbek penha ko ke MDA untuk ringkat bagi misi juni ai report besar bagi ji yang ya SEC ban la thamai ba ko ke jing ram so ba itas khan ba kam shu kuno ke jing wet kuno ke jing bomhun rei da penbek do ke ta ka hudi bala ji ru ada keteng jo ke jing sailang jo ke UDA ba ko ke misi ko jongka ni dot pat ni ke mikren je kalau on order ni dot hoi kita kasi ni election kum ka parti bangi kandam already gitu ki bala pendan kam baklai ka anya ga jong kiti kum bejah ko isamati aga ba kamun sim ko do jong wei ko jong pesu mo
tuno ni condemn ni gibi ke penmi ki diplomar ba ki kenan kam dia ka ai ba ti ba bandu ke masih lo ko ro chong ro stam ko chungi ini tui ke sorkar ban sim ba tenge ban tristom ni ke tangti ba te nang nir sumi ke diplomar ba ha ke ju ko poru ni tepat ke sorkar ba kan sim kya ba kan yo ke ju sha bo ba ba tak tu ka longi ba tuno yo pa mo sumari ni sem tenre ha ke ju ko por ni kerpar ni ke stong no beri ke sumi mo lo sing malam kita para political party atau menara ya kecil sosok saya mereka mendaksi all party meeting ba wan penyo yang sosok saya mereka penstom pada kita berantar dia juga poru namar kadon kene kecil berkat ni kum ke party ke baju yang nang tak kaya ke jadi jumi ni apil rupa siapa ro ki bosun sanan ki dorbar sno dan ki dorbar kur dan ki dorbar yo dan ki dorbar ma mo dan ki try kindo hakaba ngilong ibu siapa bangin syak bakin rung ulma kinong khayi ki yau jongi ki yau hima yu it ki jongi lani haki hima ki jongi bakin wan khayi lani haki nu ki jaka mata ki jingwan ese lemba ki alat ba bakla ki jongi pat mo yo kini ki bana bar ban teh ban control ki pateng ni wat ban le bor ka ki pateng persya ini la cek kon riu pare pai nak kata-kata ni apil ya ki bangin long usia bana pailat dalele mo bakin songwai kunta lani bakin songi kunta dan ini bikin songyau kita mau nambah penyedal apa dan cuti kubat kita jenril. Jadi kedua ni kumka parti, kita rai untuk tanya ke parti, kita away ke jemut, away ke sur, MLA ke jongi, MDC ke jongi, kita kau jongi par kau, bangin pelong, ya ke general council hak dia buat jong naik, me jong council, kada trek, bahan ni ingin buat ni, kain pakai ke parti, barin kat begini, norim juga parti begitu. Ini try ba ini kudin ni ke bangi ni labu ni wa ka sokal ki isu right apa nak kai parti ko ka jala ka jumi ko parti ko beri tam ko ka state ka jumi order ke jing thok ko bangi pha ni ko long ta kat ke jing ya sap ni ki kisnan state ni ko long mo bong ke ni ki ya ni ke jing ka japur tegi don ke jang lut ko parti lu ko mai happy hadu mata ko ba ni dawai ka sokar ni lang lu ba sim ka ka ser lo ma ai ba kene kaji bom la kan penbaik ni pun la dai ban long kenu kan baik no apo ke tidak suppose tem jong kare but hakatan committee pat ni ai jemut kum ni ba baro ki stakeholder kum ki political parties ba phera okay kum ki ADCs mo district council nanti ki traditional head nanta pat what ki la ban ki NGOs ko ki bron ke jing kli ene tam bangin don lang ni kum ka jing kat lang on rai ka permanent solution pasti itu ni. But kalau apa kalau bala dengan kata consultative committee, kalau baik itu kikot kumpa pau mensuala ini lah submit last cakap government of Assam, bosip secretary ni semula dah. Ini kau bagian dah examine bahaya ini kikot baru kau, berkata kan noring kejongi, kebangi yak ni lah kejong dah jaka. Tapi belum kau bah dikenal, lain kum tangin culik balik kendu sih kendu, bat kini ki counterpart Assam, kalau hadu arko way tamsin. Telah saya kan kut kesan bosan harga dia kendu tempoy substitution ni semua bah hangin pikir punya kah kam dah kabang ni examine kami komiti find ways and means ke solution mengelak ni kata kadai ke institution punya aja kan still mensuang kau ini approach ke government of India ke orang baik pigi atli state shipara mau settle lagi ni peacefully amicably kata direction ni kas juga central government kau arpat lah dengan dawai kita ke border commission ke Assam kalau dia pentai lepa. Tadi ke bakong san kalau tong intip soal jong upu sampai nang ni. Kalau kalau bang ngimlong answerable mo. Iki dulir ina ni iki documents ko bang ngingi don nang tahangta. Te ke ko ba na hak experience beri we ni ki kot bang ngila juya don nang ka ni ka. Dispute mo jong ke border. Ni iba anda pa positi ngimpat biang ke homework ngimpat tikru uput nang ta syata ki kot kumta ni yen dulir kumta nei. Pada anda belai keren seti berdeng si orang baik tong ni saya penbaik, tong ni saya penbaik kita. Terila dengan tip tik jika standpoint jongka state kita jongi jaka area kita jongi yo boundary jongi ya ya kikot kita kalau biang kabut ke suku ini ber approach jaka sorkar Assam lah ke give and take ni lah ke referendum lah ni lah ni orang ekspor kami ni don hang ni ban saja bubulong mentai ni nak ban saja sisa lah bangun dan dari komiti ban tip saya kita ni lah ke jongka nori. Tak kabangi ni compile kikot map kikot seperti ini.
ngilalek ai kan bang ha usif ketri jong ka asa te habangi ngielek ni jakabat u te sim perkat barit jongi kalong ba lar nimdan la ka jong komiti ka biang haban kmi kata mincupi hantai ha ka asam bakan bisyari ko jongi nasu kompois ni lesu murai pingsan bandai le dei bro ibarti pi ngidon patari jesu ya yung ngidai le bandon ka komiti ka klan ban le di ban kmi nangnu senu ka ko jongi ba gino ki kot ki belong kali dokumen ke pengilakan jeng skan yang mulai mentah telepon bom TV kita ya kata nong limbro marki iwan mo si Mister Iwan itu apa dan ke komiti ke klaim bahkan kata kan stand point itu Ndiat mo kabidi bat ke border problem na kiliang jong ka parti jongi na ka access PDP nga kum emele ilayo la bandra apo ka sendiri pan kren bat kan latest advice ye kabangi yo ban ai kalong bangi la kren yo po assembly na kabangi appeal ki paipa jong kabri yo trap ban kham yalek ban sa shnong ha kito ki jaka ki ba hapo border namar bala lagi ki bru jungi kimlet sa shnong kimlet chong shnong kimlet rap te don manur buno wan sim ei bon kam ei tu jaka tinggal ya ban kren hadu assembly da kabangi la karpa di paipa pakat ki bala ki badon kalap kelti balik seng business balik rap balik yang bandai balik ban capture yang itu kita kala jong haki border bat gila yo orang ai jengmut ha assembly hi deka bangi yo ban ai jengmut kisaka baka bahado kalong pada dangi yo ban snar surok haki border nginom la ban ekran immediately ban penbek no kong ba nang ne jong pi nang ne ki jongi tehne le dangi la ban snai ka surok kata ka surok hikan yara ban rai ban disai ban ong syakatai kalian ke jong ka sam syakale kalian jong ka mekalia bat suka itu hi ba ha ka jelek sedel hi rekan bat chim star ngela ra biang yang kata phang banyak keren hakmat jung hum minister ro ha ka bawa hum minister sung dei kata bat ikerman ngin saya persang ban bud yang din biang ha ka sarkar da ka ikan biang chim minister berkenal bagi di ban pak proposal dengan yo skim ke bahaya na po central government ban sna surok across the border ingis kem ba utahi ka surok kan sabong ka permanent solution jadi hak bahasa sidang kedai ka Assam sidang kedai ka Meghalaya kita kedai kijing yogi kejongi ka bangila ai kijing ai jemut bat ngin ya persang mudin bila yo urban kaladon amerikot hapo assembly ka bangila yo pasat ka surka bat ngin persang mudin na keling ka parti na ka pos ka pon hak ba ni community bal sarkar simkia gane ban pak proposal ban yo skim ban sa surok na keling ka kita ka ban kedai border lalu ki ba presiden lay ban kan tinggal yo ban kasai bah kajing angut juga MDC juga berangut bat kila haru ya ka jing terwa hangi ke parti ru da ka baong ban aila ba ka demokrasi kan sim jaka hapo sekumsul hakar komjit yo ngelam te para member para MDC kumno bikin jit yo ngelam hapo napo UDA kipan de kata hakaba baro hi isngau kalau kabadai kata bat kejingkran juga jung kastamen ke ba MDC juga ke ai hakitu ki por ki bompat ya be ki bompat ya poe ke jingaje kila kran ni kabade ba ki mon ya uta ki mon uta bi na marka pador ke jingaje lang ten re hadin ba kala don ke jingaje lang hapo MDA hapo UDA te kam don syu in ke bukung kata mon yo master A mon yo master B ba kila yo ke jingkwa ke angro juki kanong ba demokratikali ngin jet ke leader te bakal apa yang kata kajing yeje te kementah kamdan syu kata bomon ya no ino ubayo kata ubayo hi kajing mon yaki MDC bakambon uta debet ji debet si am bayamon lang nak lejung itu